Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza, bakomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Hanyuma nshimire cyane abantu mwese mukomeza kutwereka ko turi kumwe, yaba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abari mu gihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero ari nako nkomeza kugenda mbashimira ndetse mbaha n'ikaze muri gahunda ya makuru tugiye gukomeza kuyatuganira. Reka twigire mu gihugu cya Uganda turebe n'iki kirimo kiravugwa mu bitangazamakuru byaho. Ni ibitangazamakuru bivuga ko bikorera Gen.Maj urwego rw'iperereza mu gisirikare cya Uganda, aho bivuga ko rero birimo birakwirakwiza ibihuha, aho rero byikiri gita bigaseka bigakwiza rero ibihuha kuri Ambasaderi Frank Mugambage uko ashaka rero ngo kuruhukira muri icyo gihugu cya Uganda. Command One Post ni kimwe mu binyamakuru byashyizweho n'urwego rw'iperereza rya gisirikare muri Uganda Gen.Maj, kiza guhabwa inshingano yo guhindanya isura y'u Rwanda, aho rero bakomeza kugenda bahimba ndetse banahimbira igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi ibinyoma no gukwirakwiza inkuru zitarizo. Inkuru iheruka dore ko nta munsi w'ubusa, ni inkuru ivuga ko uhagarariye u Rwanda washoje manda ye muri icyo gihugu, Ambasaderi Frank Mugambage, ngo yaba yifuza kuguma muri Uganda mu gace kitwa Jinja. Mu kiganiro cyasohotse rero muri icyo kinyamakuru mu ntangiriro z'icyumweru, kuri urwo rubuga umwanditsi mukuru wabo witwa Bob Atwin, usanzwe ahabwa amabwiriza y'imikorere n'ubuyobozi bwa Gen.Maj, avuga ko impamvu Mugambage ngo ashaka kuguma mu kiruhuko cy'izabukuru muri Uganda ngo ari ukubera ko bivugwa ko afitanye ibibazo n'abakoresha be i Kigali. Ishusho mpimbano rero bahimbye ni uko ngo Ambasaderi Mugambage afite ibibazo kubera ko ngo yananiwe gushimuta abagande n'abanyarwanda baba mu gihugu cya Uganda, akaba ariyo mpamvu bakomeje kugenda babivuga. Ati rero urebye mu bundi buryo, uyu niwo mukino usanzwe w'ubutegetsi bwa Uganda bwo kwerekana ndetse no gusebya u Rwanda, bahimba ibinyoma bihambaye cyane ndetse binahabanye n'ukuri. Umubare w'abenegihugu b'u Rwanda cyangwa se abagande bakomoka mu Rwanda, inzego z'umutekano za Uganda kuva muri 2017 zahohotewe, harimo rero n'abagiye rero bashimutwa bakaburirwa irengero, gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'icarubozo, babarirwa rero mu magana. Abakurikiranye rero amakuru y'ibitangazamakuru babonye inkuru aho rero abanyarwanda baba muri icyo gihugu mu gushaka imibereho cyangwa se gusura imiryango migari yabo, abandi bajya ku ishuri, ababyeyi babaga rero bagiye rero ngo kubasura, bagashimutwa bakuwe mu modoka zibatwaye mu mazu, mu maduka, amabanki ndetse n'ahandi hose. Igihe cyose rero abashinzwe iperereza muri Uganda bazwi cyane muri Gen.Maj bavuga ko babafata bazira ubutasi cyangwa se gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'ibindi byaha bihimbano. Raporo zinyuranye zasobanuye uburyo nta n'umwe muri abo bantu uhabwa amahirwe yo kwiregura mu rukiko. Abanyamahirwe basohotse ari bazima, abatari bakiro bazize icarubozo, bamwe nka nyakwigendera Mageza, urubanza rwe ndetse kandi n'ibitangazamakuru byo muri Uganda byatangaje uburyo rero yakorewe iyicarubozo kugeza aho yataye umutwe maze amujyana mu bitaro byita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bya Butabika, ari naho rero yapfiriye. Benshi rero bakaba barabikurikiranye bagize bati Gen.Maj ni uruganda rw'abagizi ba nabi rwita urwego rw'ubutasi. Amwe mu makuru kandi yatanzwe na Gen.Maj urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda ni ugukora ubukangurambaga bwo kurwanya leta y'u Rwanda n'uburyo barimo gusebya u Rwanda, bavuga ko Ambasaderi Mugambage Frank yari yarishoye mu byaha nubwo nta mugande n'umwe wigeze ugaragaza ibibazo afitanye na Mugambage cyangwa se na guverinoma y'u Rwanda. Mu by'ukuri rero mu myaka igera kuri 3 ishize, Mugambage yabaye ku isonga mu rugamba rwo gufunguza abanyarwanda bashimuswe kandi bakorerwa iyicarubozo n'ubutasi bwa Uganda. Ibiro bye byakiriye inzirakarengane amagana. Imiryango y'abanyarwanda ishakisha cyane ababo babaga barashimuswe na Gen.Maj. Ambasaderi Frank Mugambage yanditse inyandiko z'ububanyi n'amahanga zitabarika mu rwego rwo gushaka umutekano w'abenegihugu b'u Rwanda bagendaga rero bafatwa cyangwa se bagashimutwa bagashyirwa mu buroko bw'iyicarubozo bw'ubutegetsi bwa Uganda. Ambasaderi y'u Rwanda yaharaniye cyane kurekura abaturage b'abanyarwanda b'inzirakarengane, kandi Mugambage yiboneye n'amaso ye abagize amahirwe yo kurekurwa. Bamwe rero barekuwe bafite ihungabana ku mubiri ndetse no mu mutwe,
Ikindi Mugambage yakoze cyatumye bamwe mu bategetsi ba Uganda batangira rero kumugirira urwango nuko atacogoraga mu gutanga raporo no gukomeza kwamagana ibikorwa bibi byakorerwaga abanyarwanda mu nzira za diplomasi, yamagana ibikorwa bya Uganda byo kugambirira kugirira nabi u Rwanda ndetse no kuruhungabanyiriza umutekano. Igihe rero Uganda yatangiraga gufasha ndetse no koroshya ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa RNC ya Kayumba Nyamwasa mu buryo butandukanye muri Uganda, gushaka gukusanya inkunga ndetse no gufasha abanyemari bakuru ba RNC gufungura imishinga minini muri Uganda, Mugambage Frank yamenyesheje u Rwanda kumenya ibyo bikorwa. Yagaragaje uburyo bunyuranye n'ibikorwa by'imibanire myiza yo guhungabanya umuturanyi. Igihe rero agatsiko k'abasirikare ba RNC kafatiwe i Kigali Kagati ku mupaka wa Tanzania, yinjira mu nkambi zitoza iterabwoba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Ambasaderi Frank Mugambage yamenyesheje leta ya Kampala ko u Rwanda rutishimiye ibyo bikorwa. Igihe CMI cyangwa se urwego rw'iperereza mu gihugu cya Uganda yicaga urubozo abanyarwanda mu rwego rwo gushaka abo bajyana mu mitwe y'iterabwoba, ngo byari inshingano za Frank Mugambage nk'uhagarariye u Rwanda kubyamagana kubera ibikorwa byose by'umuturanyi mubi byakozwe na leta ya Kampala. U Rwanda kandi rukaba rwarafashe icyemezo cyo kugira inama bene gihugu be kwirinda rero ingendo zitari ngombwa muri Uganda. Impamvu nuko rero hamwe muri Uganda yafataga rero kumugaragara abanyarwanda mu kwizera umutekano wabo ndetse umutekano rusange w'igihugu ntibishobora rero kongera kwizerwa mu gihe igikomeje guha rero urwango abarwanya u Rwanda bafite uburinzi ndetse bafite uburinzi n'ubufasha bwa leta ya Uganda. Uganda rero yahise itangira kuvuga ngo u Rwanda rwafunze umupaka, bibyara rero inkuru nyinshi cyane nyamara kandi ibisobanuro byagiye bitangwa ndetse n'ibimenyetso biratangazwa, ariko binyuze mu binyamakuru byabo birirwa bavuga amakuru y'ibinyoma asebya abayobozi b'u Rwanda ndetse no kugerageza guhindanya isura y'igihugu, nubwo abazi ukuri bari kugenda babibona ndetse kandi bakamenya uhungabanya umutekano wundi. Nibyo rero ni inkuru yanditse mu kinyamakuru Rushyashya, mu by'ukuri bakaba bakomeje kugenda bagaragaza kuri iki kibazo cy'uwahoze ari ambasaderi w'u Rwanda cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Uganda, Ambasaderi Frank Mugambage. Bivugwa ko cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda bivuga ko yifuje ko yazagirira ikiruhuko cy'izabukuru mu gihugu cya Uganda, ngo kubera yuko ngo afitanye ibibazo na leta y'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bw'i Kigali. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, nk'uko muri inkuru y'ikinyamakuru Rushyashya bakomeza kugenda babibona, ahubwo ikibazo gihari nuko Ambasaderi Frank Mugambage yagiye mu by'ukuri agenda agaragaza uruhare rw'igihugu cya Uganda mu gushaka gushyigikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bavuga ko bifuza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibyo byose rero yagiye abigaragaza, agenda akora raporo zitandukanye mu gihugu cya Uganda, bakomeza kugenda bamwikoma ndetse kandi bamugira n'urwango rukomeye cyane. Bakaba rero batangiye gukwirakwiza ibihuha bavuga ko Ambasaderi Frank Mugambage ngo yaba rero yifuza guhungira cyangwa se gukomeza kwibera mu gihugu cya Uganda kurenza uko yagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Duce kandi hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko wahoze ari umuyobozi wa Guantanamo yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 2. Byagenze bite rero kugira ngo akatirwe, kugira ngo afungwe? Wahoze ari umuyobozi mu kigo cya gisirikare cya Naval Station Guantanamo Bay, ari nacyo kibamo gereza ya Guantanamo muri Cuba, Captain John Thornton yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 2 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kubangamira ubutabera ndetse no gukora inyandiko mvugo zitarimo ukuri. Nyuma y'urubanza rero rwamaze iminsi igera kuri 5, tariki ya 17 Mutarama 2020, umucamanza muri Florida yamije ibyaha Captain John Thornton imyaka 53, ibyaha birimo bibi byo kubangamira ubutabera, icyaha kimwe cyo guhisha ibimenyetso n'ibyaha 2 byo gukora inyandiko mvugo zitarimo ukuri, byose bifitanye isano n'iperereza ryakorwaga ku rupfu rw'umusivili Christopher M. Toole wakoraga muri GTMO. Toole w'imyaka 42 yabonetse yarohamye mu mazi kuri Guantanamo tariki ya 11 Mutarama 2015. Mu isuzuma ryakorewe umurambo ryagaragaje ko yari yagize ibikomere ku mutwe mbere yo kurohama ndetse yari yavunitse imbavu enye. Raporo ya muganga yemeje ko Toole yishwe no kurohama mu mazi, bigakekwa ko byatewe n'impanuka.
ibimenyetso byaje rero kugaragarizwa urukiko ariko byerekana ko Tool yashwanye na Netratron wari umuyobozi muri GTMO bashwanira mu kabari k'abofisiye ku itariki ya 9 Mutarama 2015 Tool amushinja rero kuryamana n'umugore we. Muri iryo joro kandi ngo Tool yagiye mu rugo rwa Netratron bararwana ku buryo Tool ngo yaje gukomereka, nyuma gato yaje rero kuburirwa irengero ku itariki ya 10 Mutarama 2015 ari nabwo rero nyuma yabonetse areremba mu mazi. Nubwo yarazi ko yageze iwe ndetse kandi bagashyamirana agakomereka, Netratron ngo yabeshye abamukurikiye n'abandi bayobozi mu ngabo zirwanira mu mazi ko Tool aheruka rero kugaragara muri Officers Club mu ijoro ryabanje. Netratron ngo ntiyavuze ko Tool yamushinje kumuca inyuma n'umugore we ndetse ko yagiye iwe ndetse bakarwana agakomereka. Ngo yakomeje rero guhishira imenyetso no gukora nyandiko mvugo zirimo ibinyoma, ubwo abagenzacyaha bakomezaga rero gushakisha Tool no mu gihe hakorwaga iperereza ku rupfu rwe. Nyuma y'umwanzuro w'urukiko kuwa 4, Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Netratron yayobeje ndetse kandi akaba